desilo se nešto što sam tek sad shvatio, a ispričat ću vam što se desilo kad dođem doma, tak da... Hej ljudi, Din ovdje i dobrodošli u novi video. Kao što vidite u naslovu, danas ćemo naručiti hranu iz najgoreg indijskog restorana u mojem gradu. Radi se o restoranu koji ima ocjenu 3,6. To nije toliko kritično, imali smo ono 2,8, imali smo jedan na 2,7 čak. Tako da ovo je ok, vidjet ćemo kakav će biti. Inače, indijsku kuhinju ja nikad nisam probao, ne znam kakva je. Znači doslovno nemam pojma kakva je. Znači ovo će biti zapravo kao video gdje ja prvi put probavam indijsku kuhinju i daću svoje mišljenje. Nisam znao da je to tak skupo, ali uglavnom stvarno su jela skupa. Tako da vam primjer, recimo indijska jela sa basmati rižom. Ima ovdje neki prvan biryani, valjda. To vam je škampi sa basmati rižom umakom od čega? Umakom od garam masale, džumbirom, maslacem, vrhnjem, lukom, miks začina. Znači ne znam ni šta je to, ali košta 65 kuna, to vam je 9 eura. Jako skupo. A mi ćemo uzeti nešto, recimo indijska jela od piletine. To je recimo 50 kuna. Uzet ćemo piletinu u curry umak sa basmati rižom. To je 55 kuna. Evo uzet ćemo to. I piše da je minimalno dosta 80 kuna, znači moram još nešto uzeti. Svinjči but u curry umaku sa džumbirom, bijelim lukom, pečeno u tandoor peći, curry masala. Valjda piše masala, ja ne znam to pročitati, ili masala, nemam pojma. Mislim imam dioptru, tako da nisam siguran šta piše. To košta 45 kuna, to mi je 6 eura. Račun je ukupno 100 kuna. 100 kuna vam je otprilike 13-14 eura, tako da to je jako puno. Ok, znači dobili smo pork tikka i piletinu u curry umaku sa basmati rižom, zajedno je to 100 kuna. Tako idemo na stavi. Ok, kupi. Platili smo karticom, zato što je brže. Ko zna koliko će ovaj put čekati. Samo da znate, sad će već spreman. Molim? Piše, nažalost, restoran nije prihvatio tvoju narudžbu. Molim? Znači nisu prihvatili uopće narudžbu. Kako da im sad dam jedan ocjenu? Želim im dati sad ocjenu 1. Evo, sad sam stvarno ljut. Znači oni tu nude na stranici da se može naručiti hrana. I kaže da se može ovo naručiti. Ja sam sve legalno išao naručiti. Znači piše da je restoran otvoren, minimalna narudžba 80 kuna. Ja sam naručio za 100 kuna stvari. I kaže da je restoran odbio narudžbu. I sad ne daju mi čak ni da ga ocijenim, zato što kao nisam dobio narudžbu i kao ne mogu ga ocijeniti. Ok, idemo se mi izboriti za pravdu, čekajte. Gdje je neki kontakt? Ok, evo našao sam neki broj telefona, sad ću ja njih nazvati. Dobar dan, ja sam sad htio naručiti iz restorana, ne znam kako se zove, ja sam odabrao indijsku neku hranu za 100 kuna i piše da je odbijena, kao restoran nije prihvatio narudžbu. Znači ovo niš. Aha, znači tako, znači oni su odbili. Dobro, ok, hvala vam. Znači restoran ima pravo prihvatiti ili odbiti narudžbu i on je odlučio odbiti moju narudžbu zato što vjerojatno mi se ne da ili ne isplati mi se sad raditi to jelo. Tako da nisam zadovoljan s tom uslugom. A sad niti jedan drugi restoran ne nudi indijsku kuhinju. I sad mi je video propao. Ja šta da sad snimim? Jer nije fair. Onda bolje da ne nude uopće to ako nećete odostavljati. Ljudi, desilo se nešto što sam tek sad shvatio. A ispričat ću vam što se desilo kad dođem doma. Tako da... Ok, evo me doma. Znači, pazite šta se desilo. Znači, vi ste na početku videa, ja sam naručio hranu. Kod narudžbe naravno morate platiti. Ja sam platio sa karticom 100 kuna, to je znači 14 eura. I meni je ta stranica, Pauza.hr, uzela uredno tih 14 eura, ali je restoran odbio tu narudžbu. I ja sam ostao bez tih 14 eura, točnije bez 100 kuna, a ostao sam i bez hrane. Tako da ne znam šta sad. Idem njih nazvat i da vidim što će oni reći. Uglavnom, uzeli su mi novce, niti su javili da je došlo do greške, ništa. Znači, niti sam dobio hranu, niti sam dobio novce nazvat. Idem zvati i vidjeti će mi reći. Evo ga zove. Dobar dan. Ja sam danas naručio bio hranu iz nekog restorana, ne znam točno kako se zove. Oni su odbili narudžbu. Ali su... Da, platio sam online, ali su mi novce uzeli. Taj povrat kada vam je tak narudžba odbijena od strane restorana ili kada vi odbijete, nam se automatski radi povrat sredstava. Znači mi vam pregledavamo sve te narudžbe koje nisu bile uspješne i automatski radimo povrat
u roku od maksimalno 2 dana i onda vam ovisi u banci u biti kada će vam ta sredstva biti vidljiva na računu. Tako se ne morate brinuti, sve će vam biti vraćeno. Znači da album nazad 100 kuna. Tako je, sve će vam to biti vraćeno, ne morate se brinuti. Okej, dobro. Trebali bi možda negdje na stranici napisati obvez da to ljudi znaju da vas ne bi stinjali. Trebalo mi doći mail automatski, znači da će nam biti napravljen povrat. Daj si molim vas pogledajte tipa u junk folderu ili ako imate onaj important folder ili neki da vam je tamo završio taj mail. Dobro, budem to pogledati. Se šaljem mail, znači kad tih narudžbi da će biti povrat napravljen i kada je povrat onda napravljen isto dolazi još drugi mail, znači gdje piše da je taj povrat zaista i napravljen. Okej, budem to provjeriti. Može, hvala vam. Hvala. Mail? Znači, navodno sam trebao dobiti mail. Ja mail nisam dobio. Evo sad gledam svoje mailove. Zadnji je bio ova narudžba 3.3. ali to nije danas, danas je 6.3. Što znači da nisam dobio mail. Tako da ja zapravo ne znam hoću li dobiti novce jer ona je rekla da oni provjeravaju te narudžbe, da sustav automatski pošalje poruku nazad, točnije mail. A sudeći po ovom ne znam, pričekat ću 2 dana, vidjet ćemo recimo u petak, ako do petka ne dobijem novce, zovem opet i zahtijevam lovu nazad, pošto neću dopustiti da to tak bude. Fakat sam sad nezadovoljan s ovim, ali je to glupo ispalo. Uglavnom to je bilo to, sad sam vam to htio reći. Inače danas idem do bake i dede na selo, tako da vjerujem će me tamo čekat neka klopa pa vam snimio barem recenziju te hrane. Tako da ipak ne bi ostali zapostavljeni za današnju recenziju hrane. Tako da vidimo se negdje na putu ili ovo ćemo pretvoriti neki mali vlog. Vidimo se. Evo, ovo je nešto što me najviše živcira, znači vozi se, znači 2 ženske u autu, cijelo vrijeme su u lijevoj fucking traci, znači već su u lijevoj traci već ne znam koliko, gledao sam na retrovizoru, a voze 120, evo i cijelo vrijeme u lijevoj traci, znači ne miče se iz lijeve, evo gledaj, sad stiže ovaj, sad će ga, evo sad će biti sranje, gledaj ovaj ga ide prestizat, sad on koči. Gledaj 2 žene šta naprave u prometu, bože me sačuvaj, gledaj one i dalje stoje u lijevoj traci, neće se maknuti. O, bok te ne. Ko je tim ženama vozač? Evo me. Stigao sam kod bake i dede. Kao i uvijek. Tu me da čekaju beseki. Gledaj. Ovo se zove Koko, ovo se zove Mimi. Di si Mimi? Ovo. Di si Koko? Bok. Bok prijatelju, kako si? Bok. Čekaj da uđem. Nemoj slikati, jako pazi na peseke. I na vidjeti kaj sklopamo. Evo nas, zapravo kad bolje razmislim sretan sam što nije ona indijska hrana došla, pošto sad jedemo pohane palačinke punjene šunkom i sirom, pomfrit, salatu zelenu, znači ovo mora biti fino. Vjerojatno se to one indijske hrane ne bi nit najao, tako da ovo ćemo sad tak lijepi has napraviti. Evo, ovako mi je to punjeno. Ova je malo punije filan, pogledajte kako to izgleda. Oh, fuck. Da je bar svaki put hrana ovako fina. Nemojte ni misliti da ovaj put nećemo ocijeniti uslugu, kvalitetu i brzinu. I ovaj put ćemo ocijeniti. Kvalitetu mogu odmah reći da je 5 plus. Sve u svemu, ocjene. Kvaliteta 5, to je 100%. Znači palačinka onak taman, niti je predebala, niti je pretanka. Šunka unutra, sir jako fini. Taman pečeno, nije prepečeno, nije niti premalo pečeno. Salata dobra začinjena, pomfri
taman. Tartar. Usluga 5. Kao što vidite, sve mi je ovak bilo servirano. Dobio sam i sok. Brzinu ćemo staviti negdje 4. Pošto je predviđeno vrijeme bilo 5 minuta, ja sam čekao 9. Tako da, ajde, neki bude 4 jedna. Sve u svemu, ovo je to za danas. Fino sam se najeo. Možda napišite kako vam se sviđa ovakav video. Ovo se pretvorilo u neki vlog, pošto uglavnom nadam se da niste ljuti na clickbait i to je to. Ako vam se video svidio, stavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se, šta da vam drugo kažem, i da pojeste ovo do kraja.